ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye biragaragara mu bice bitandukanye kuri mbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kumuyingamo okuru uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekezo ry'indwi ukwezi kw'icumi 2025 tugiye kuraba biriko biragenda biba kuri uyu munsi mu buseruko bwa leta n'intwaro rusangi ya Kongo na makuru y'imirwano ikomakomeye ikomeje kugenda ibonekeza mu bice bitandukanye. Ni mu nyemerere mu buryo bw'ikoranabuhanga duhamagara umutama uri mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo atubwire vyinshi ko biriko biragenda vyibonekeza birabana n'umutekano. Ubwo tuze kumva uko ibintu bihagaze, ubwo ari buze kuba atwitavye akatubwira uko umutekano umeze. Mutamu uratwumva neza? Yego ndabumva neza. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Mutama, turi kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi kwigenekerezo rya karindwi gitugutu 2025 tukaba rero tuguhamagaye kugira ngo turabire hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu bice bitandukanye kugeza ubu umwuka ari n'imwuka bwoko ki mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Nagira ngo mbwize ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi mbwize ukuri ko ibintu bikomeje kuzamba. Yego. Akakanya intare zasarambwe zamaze kugera mu bice byinshi bitandukanye byegereye Mwenga ndetse na Mwengo bwayo ndakubwiza ukuri ko gukomanga mu marembo y'ikibuga cy'indege cya Shabunda ari nako nanone ahitwa Uvira ibintu byakomeye no mu bindi bice bitandukanye byo muri Sud Kivu. Nibyo turaza kubiramvura turabe ibiriko biragenda biboneka turebe uko umwuka w'urugamba uhagaze mwabiri ya bice. Turaza kandi no kunyarukira mu makuru akomeye ajyanye n'ibiri kugenda bikorwa aho bitangazwa ndetse twamaze kubona amakuru agaragaza ko AFRDC nayo komeje imyiteguro ikomeye y'imirwano. Turaza rero kubibabwira mu buryo bw'iramvuye. Turaza kandi kurabira hamwe ibijyanye n'ibiriko biragenda bigaragara. Turababwira mu buryo bw'iramvu ibijyanye na offensive militaire, turebera hamwe ibijyanye na contre offensive. Turaza kandi kurebera hamwe opération de retissage, turebe kandi accroché armé gura ko impande zombi mu mirwano. Turaza kandi mutama kubabwira ibijyanye na engagement tactique ziri kugaragara muri misozi. Ni misozi itandukanye y'Iwarikare utibagiye Rugero. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na Moavre d'Insecrement buryo bwo gufata umwanzi nkuko biriko biragenda bigaragara. Turaza kandi kurebera hamwe repris de position, turebera hamwe consolidation du terrain gukomeza kugenzura ibice byafashwe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na poste avance, turebe kandi biri kubera kuri zone tampo. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera kuri ligne de front. Turaza gukomeza amakuru yacu tubabwire ibiri kubera kuri secteur opérationnel, turebe ibijyanye na armée regard, turebe tiré de riposte, turebe feu nourrir, turebe na APF mu bice bitandukanye. Turaza kandi kujya kuri training wing ari gutangirwa imyitozo ko ruhande rw'izasram ngo bihagaze gute Mutama? N'uruhande rw'intare zasarambwe rukomeje gukora ibikorwa byinshi bitandukanye byo gutoza abasirikare by'umwihariko muri bice bya Sanzu no mu bindi bice bitandukanye aho bari kwitegura kwataka ibice byinshi bitandukanye. Ari nako kandi nanone abamaze igihe bavuye mu myitozo abenshi muri bo bari kwerekezwa mu misozi yari ya Ibukavu by'umwihariko za Kamanyura mu Mosho n'ahandi hatandukanye mu byerekezo n'ubundi biri hagati y'imihanda ihuza ahitwa Uvira ndetse na Bukavu muri rusange. Ari nako nanone kandi no mu misozi itandukanye yari ya muri teritwari ya Warikare naho ari kwerekezwa abasirikare benshi bamaze iminsi bavuye mu myitozo mu rwego rwo kureba niba imyitozo bahawe bashoboye urugamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Nibyo turaza kandi kurebera hamwe compagnie de infantry izigera hagati ya 80 ndetse abantu bari hagati ya 80 na 150 bashyizwe mu bice bitandukanye mu teritwari ya Warikare kugira ngo bayobore ibitero ndetse banarwane mu buryo budasanzwe. Turaza kureba ibijyanye na bataillon tactique iri komeje kugenda izanwa, turebe kandi brigade mixe yazanwe mu gisagara cya Uvira. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na commandement opérationnel ndetse na chef de état major, turebe kandi ibijyanye na force spéciale zikomeje kurungikwa mu misozi ndetse no mu bibaya bitandukanye. Turaza kubabwira ibijyanye
na situation volatile imiterere y'umutekano ko bikomeje kugenda bihinduka. Turaza kandi kwabwira ibijyanye na reprise stratégique, turababwira kandi retrait désordonné ndetse na progression rente, turababwira partie de contre, turebe uko ibintu bihagaze. Turaza kandi gukomeza kwabwira ibijyanye na occupation temporaire ndetse na neutralisation des positions ennemies. Turaza rero no kureba ibiriko biragenda bibera mu karere k'ibiyaga bigari mu bice bitandukanye. Mutama, amakuru yacu tuyaherehe? Amakuru yacu mfasha tuyahere mu misozi y'Imwenga, mubwira ibiri kuberayo aho ineza zisanzwe zikomeje kototera ibice byose by'Imwenga, ndetse kandi mubwire ibiri kuberayo aho abasirikare ba FARDC ndetse n'abacancuro bambariye urugamba. Yego, nibyo rero Mutama, ndagira ngo tudatinze twinjize kuri iyo page utwereke ibiri kugenda biba byifashe gute kugeza ubu. Nuvango rero ukuntu byifashe. Yego. Bwana munyamakuru uranyumva? Ndakumva 5 kuri 5. Nugwera ku munsi w'ejo mu misozi yegereye ahitwa Kisengera no mu misozi yegereye ahitwa Kasingisi no mu misozi yegereye za Burungu na Wangoyi. Yego. Mu misozi iri hafi cyane na Zanzibar za Amatare aho igisirikare cy'umutwe neza sarangwe cyamanutse cyerekeza ahitwa za Kabugi no za Butezi. Yego. Igisirikare cy'intare za Sarambwe kikerekeza mu misozi yegereye hano za Butezi, ariko kikaza gusanga n'ubundi iki gisirikare cy'umutwe cy'igisirikare cya FARDC cyiteguye uyu mutwe w'intare za Sarambwe. Yego. Bakabategera mu misozi y'ahitwa za Inganda ndetse na za Kasika no mu misozi yegereye za Irangi, bagahangana ku rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho. Yego. N'imirwano ku munsi w'ejo guhera mu masaha y'igitondo ndetse kandi mu masaha yo kumanywa no kugeza mu masaha ya nimugoroba, amasaha y'ijoro, aho ibintu byakomeje kugenda bizambaza ndetse kandi aho ibintu byakomeje kugenda bikomera cyane. Yego. Bikavugwa byemezwa yuko ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aka kanya uruhande rw'igisirikare cya FARDC gifite ihurizo ridasanzwe nyuma yuko uyu mutwe usatiriye iriya misozi yegereye Burungu, Wangoyi n'imisozi ya za Kabugi no misozi yegereye za Butezi. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari umusada abasirikare ba FARDC ndetse kandi n'abafatanya ibikorwa biganjemo abarundi bakuye muri ya misozi iri hasi na za Uvira, misozi ya za Kigongo na za Makabura. Abangango bazamuye Murembe na za Kabombo, ahangaha abari hafi yaho batubwiye ko babonye ibimodoka bihetse abasirikare byinshi bya Tata ndetse kandi n'abasirikare batonze imirongo berekeza muri ya misozi ya za Nemba na za Miranga. Yego. Ni mu rwego rwo kugira ngo rero uburyo ki bashobora kuba batabara bwana munyamakuru abaturage batuye muri bice, kuko ngo uyu mutwe uri gukoresha ibibunda biremereye ndetse kandi ugakoresha n'amakombora. Yego. Gusheringa muri byerekeza ahitwa za Birembo na za Inganda ku mihanda ihurizo hagati y'umuhanda w'International kabiri hafi ya za Kasopi, hagati y'umuhanda w'International 5 hafi ya za Bisembe n'ahitwa za Butegere, utibagiye buriza neza cyane muri Mwenga, aho bigaragara yuko ikitwa Mwenga akatanya kiri mu ihurizo rikomeye ndetse n'urugamba rudasanzwe. Ariko FARDC by'umwihariko abafatanyabikorwa ba FDNB barahiye basharije, bavuze yuko batari buze kwemera yuko ibi bintu bikomeza kuba, kandi ngo bagomba kwirwanira no kwirengera mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Yego, nibyo Mutama, kugeza ubu ni nk'igiki cyaba cyamaze guhinduka mu zari bimaze iminsi byiborekeza muri ivyo bice? Icyamaze guhinduka ni abakomando bazanywe muri ino bice b'abahibu special force. Icyamaze guhinduka ni ukuntu none bari kurwana cyane begera mu bice birimo umutwe w'intare za Sarambwe, ubona yuko batakiri gupfa gusheringa mu buryo bw'avegerema. Yego. Ni nyuma yuko n'ubundi uruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe rwakomeje kugenda rutangaza amagambo menshi cyane ruvuga yuko uruhande rwa FARDC, abasirikare ba FARDC abenshi muri bo bakomeje gukora ibikorwa by'ubunyamaswa byo kurasa mu bice byinshi bitandukanye, ariko uku kurasa ngo kwa FARDC nibatoranye ibice birimo abaturage. Bikavuga yuko rero ari nayo mpamvu urugamba rw'ino misozi rwabaye nk'aho FARDC isa naho ibyirengagizamo gakeya, ikava mu centre ya Mwenga yerekeza ahitwa za Bungarama muri ya misozi yegereye hafi na za Isasa no misozi yegereye za Mwana no misozi yegereye hari za Karundu na za Kabiromba. Yego. Rero ngo FARDC yabikoze mu rwego rwo kugira ngo irebe uburyo kinibuza ishobora gutegura umusada ushobora kuba waturuka muri bice bya za Warungu, muri misozi ya za Mure na za Muhinga, kuko hari na za Kajenje bariyo. Yego.
bikavuga yuko rero abasirikare muri abice cyane cyane ari abakomando kandi biteguye guhangana ndetse kandi no guhatana ku rwego rudasanzwe kandi rudasubirwaho dukurikije amakuru ari guturuka ku mirongo imbere ku rugamba. Yego Mutama rero mbere kuza kutujyana handi nyemera tubanze turebere hamwe ibijyanye n'imirwano nayo ikomakomeye muri teritwari ya Masisi, ubwo turagaruka tujyana n'ahandi nawe tubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Nabarwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo kwigenekerezo rya gatandatu gitugu 2025 bambuye ihuriro rya Wazalendo agace ka Ruki nayitwa Marema mu teritwari ya Masisi. Tunu duce twafashwe nyuma y'imirwano ikomeye yatangiriye muri Ruke mu gitondo cyo kwigenekerezo rya gatandatu twese kwa 10/2025 ubwo M23 yashakaga kuhisubiza nyuma yo kwava mu kwezi gucize. Uwo munsi umuturage wo muri Ruke yasobanuye ko iyi mirwano yatangiye ubwo biteguraga kujya mu bikorwa bakesha imibereho birimo ubuhinzi bafata icyemezo cyo kubisubika. Yagize ati ntidufite aho kujya muri iki gitondo twumvisha urusaku rwa Morotieri ni uko byatangiye ni M23 na Wazalendo bihanganye nyuma yo kurushwa imbaraga. Wazalendo ikaba yarahungiye mu gace kayitwa Nguri mu majyepfo ya Ruke bamburwa ibice bya Murema n'utundi duce twose duherereye muri iyo grupoma ya Nyamaboko ya mbere. Kwigenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'icumi 2025 imirwano yanabereye mu bice byitwa Kazinga hafi yahitwa Rubibi hafi mu Rubibi rwa teritwari ya Masisi na Warikare no mu tundi duce turimo ishyamba ryahitwa Kibanda Mangabo riherereye muri teritwari ya Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyo mirwano yo muri Shabundi ikaba yarahanganishije M23 ndetse na Wazalendo bafatanyije n'ingabo za leta ya Kongo bashyigikiye leta ya Kongo. Bari bafite impungenge ko centre ya Shabunda na Mwenga nazo zishobora kuza kwigarurirwa. Impande zishamiranye zikomeje imirwano mu gihe leta ya Qatar ikomeje gushyira imbaraga mu guhuza leta ya Kongo n'ihuriro rya FC hashingiwe ku mahame abiganisha ku mahoro bashyizeho umukono kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa Nyakanga 2025. Biteganyijwe ko muri iyi ndwi intumwa za leta ya Kongo ndetse na M23 barakomeza kuganira bashakira igisubizo ibibazo bihari. Ngaho ngukorera Mutama wakomeza ukatubwira no kuzindi axe uko bizifasha. Kuzindi axe z'urugamba akashanya turi kuvugana nk'ubu ndagira ngo umenyeshe yuko ibintu bikomeje gukomera cyane kandi bikomeje kuba ihurizo. Yego mu bice bitandukanye byahariya cyane cyane birimo Warikare. Yego na gace kitwa na Miyanda kigaruwe n'intare za Sarambwe hariya muri Warikare ngira ngo byari ku itariki ya gatandatu zo ku kwezi turimo. Yego aka gace rero kakimara kwigarirwa n'umutwe w'intare za Sarambwe ariko haza kuba ihurizo kuko ibice byose bitangatanze kiriya gice cya Namiyanda ari muri ya misozi ya za Mutongo, imisozi ya Zangora, imisozi ya za Mubanda, imisozi yose irimo FARDC n'ubundi intare za Sarambwe zisanze zirimo hagati. Yego kwisanga rero zirimo hagati byatumye n'ubundi intare za Sarambwe ku munsi w'ejo bafata umwanzuro wo kwikura muri kano gace. Yego berekeza za Buringa, berekeza za Makomba, berekeza za Byungu, berekeza za Muriri. Yego ari amashyamba ari hafi na Nyenzira hari hafi muri kiriya kibaya cya Busisi. Yego mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi badashobora kuba batakaza abasirikare benshi ku mirongo imbere ku rugamba. Bwana munyamakuru rero bikanemezwa kandi bidasubirwaho yuko iriya misozi yariya Mutakato na Tenderukara, iriya misozi yegereza Bunesha na Ishunga, hose n'ubundi FARDC yamaze kwazana abasirikare. Bivuga yuko abasirikare bahazanwe muri misozi yegereza Kembe na Bunyampuri bafite gahunda yo kubohoza agace kitwa Karonge kari hagati y'umuhanda wa National 529 n'ubundi kamaze imyisi kabigaruriwe n'umutwe wa M23. Mutama kubijyanye no kwagera batangiye kwashika ryari? Kubijyanye n'igihe FARDC yatangiye gushyitsa abasirikare muri ibyo bice. Yego ni mu
ntangiriro z'ukwezi gushize nibwo twagiye twumva ndetse kandi tubona iriya misozi ya za Kembe, Mbofi, Kisi, iriya misozi yegereye za Mutakato, iriya misozi yegereye Ishunga na Mbofi, hari aho zoherezwa abasirikare ba FARDC ndetse kandi no mu kwezi turi kubona icyitwa deployment, abasirikare benshi bari kuzanwa, intwaro nyinshi ziganjemo intwaro ziremereye, intwaro ntoya ndetse kandi abasirikare b'abarundi benshi, abakomando ba FARDC. Bikagaragara yuko hagati mu ntangiriro z'uku kwezi ndetse kandi na kuri kwezi gushize, hagati muri kuri kwezi nibwo ibijyanye n'ibikorwa bya gisirikare ku ruhande rwa FARDC dukurikije amakuru ari guturuka muri abice, nibwo batangiye kohereza abasirikare muri ibi bice bya Warikare mu rwego rwo kugira ngo babone uburyo ki bahangana n'iby'amakina za Sarab. Yegereye hariya Murembe. Yego. Iyi Murembe iri hejuru y'agasozi kitwa Kakuku ya mbere hariya hafi neza n'ubundi muri Minembwe. Yego. Hari agasozi muzi by'umwihariko ko ubwako kitwa Ruwako ndetse na Sibatwa na Kakomba. Yego. Bagerageje kohereza abasirikare b'abakomando begereye hariya za Katembo ndetse na za Marungu. Yego. Aba basirikare rero bagejeje za Marungu n'abagejeje za Kitenge ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego. Biravugwa yuko aribo bari bavuye hariya za Kagongo na za Kizuka mu gihugu cy'u Burundi bambutse ikiyaga cya Tanganyika bakoresheje amato ya gisivile. Yego. Ubwo intwaro za FARDC zimaze kumanurwa zikuwe hariya za Uvira babamanuye ariko za Makabora ndetse na za Kigongo. Ubwo ibyo byari byatangiye ryari Mutama? Ibyo ni byatangiye guhera mu masaha y'isaa 2 za mu gitondo, ariko bikomeza kugenda bikaza umurego kugeza kuri aya masaha turi kuvuganaho. Yego. N'ubu ngubu turi kuvugana bari kumbwira yuko umuriro ukomeje kwaka mu bice byegereye za Fizi hariya. Yego. Ko uyu mutwe wagerageje kureba buryo ki nibuze wabasubiza inyuma ukoresheje umusaza w'abaturutse za Kimanga na za Mwanamuke na hariya za Maringumu. Yego. N'abaturutse hariya za Kabeya, ariko bivuga yuko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko kiri gukoresha intwaro ziremereye. Yego. By'umwihariko akirarizi nizo ziri kugaragara ku mirongo y'ibiri ku rugamba. Urugamba rukomeje kugenda rukomera ndetse kandi rukomeje kuba ikibazo ku rwego ruri hejuru. Yego, nibyo urumva ko birakaze. Kugeza ubu ku bijyanye n'abo kuzasarambwe bo biteguye gute mu gihe babona hari gukorwa deployment ndetse no kuzana ibikoresho kabuhariwe by'urugamba muri ivyo bice? Ku kijyanye no ku ruhande rw'izasarambwe, yego, ibice bizwi nka za Warubaza, imisozi zino Asiya ndetse n'ahitwa mu misozi yegereye za Katembere n'ahitwa za Gikutu, yego, Ruwatamba ndetse n'imisozi ya za Nyombo na Mwambazi n'ariya za Bisige na za Namoya, yego, Kopa mu misozi yegereye ahitwa Katumbutere no mu misozi yegereye ahitwa mbese hafi n'iza hariya yuriya musozi bakunze kwitirira ngo ni mwami wa Dawe, yego, ari hafi ya Mutupeke no mu bice byegereye Mukangwa, aha hose igisirikare cy'umutwe neza Karambwe cyamanuye imisada myinshi y'amisada y'abasirikare ndetse n'ibitwaro bidasanzwe byari biherereye mu za Shabunda. Yego. Niyo bamanuye bayerekeza mu misozi ya Minembwe ngo nabo ntabwo bashaka gucika intege ku mirongo imbere ku rugamba. Yego. Dukomeje n'aya makuru, reka tujye n'ubundi kubijyanye nuko Kisekedi Chilombo yamaze kwemera ko agiye kurekura imfungwa 700 zifitiyeho isano na M23. Ubwo turagaruka tujyana n'ubundi ku zindi aksi ugenda utubwira ibiri ko biragenda vyibonekeza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutangaza ko zishimiye amasezerano yo guhererekanya imfungwa yasinywe hagati ya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC. Amerika yabitangaje biciye ku mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika, Mossad Boris, aho yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati turashima isinya rya gahunda yo guhererekanya imfungwa hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23, intambwe y'ingenzi iganisha ku guhagarika imirwano no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika irasobanura ko mu masezerano yo guhererekanya imfungwa AFC M23 basinyanye na Kinshasa, komite mpuzamahanga Croix Rouge izafata inshingano zo kuba umuhuza udafite
ifite uruhande abogamiyeho ikazafasha mu bijyanye no kumenya no kugenzura no kurekura mu mahoro imfungwa zifitwe n'impande zombi. Amerika yashimye by'umwihariko Qatar ku bw'akazi gakomeye yakoze ifatanyije na Croix Rouge mu biganiro bya Doha, isaba Kinshasa na AFC gukoresha ari amahirwe neza mu rwego rwo gutera intambwe yongera kwiganisha ry'amahoro arambye. Ingingo yo guhererekanya imfungwa ikubiyemo amahame yibanzaganisha ku guhagarika intambara. Leta ya Kongo na AFC bakaba barayasinyanye mu kwezi kwa Mukakaro 2025. Uruhande rw'inyeshyamba rurashinja leta kuba yaranze kubahiriza ari amahame kuko itararikura imfungwa 700 zifunzwe na leta. Mutama rero ngayo nguko nibijyanye nibi biri kubera iduha muri Katari, ndagira ngo tujyane n'ubundi kuri aksi y'urugamba twereke n'ubundi bihari aho n'ubundi bigaragara ko guhagarika imirwano bitarashyirwa mu bikorwa mu buryo bwuzuye. Mpango ukubwira yuko guhagarika imirwano biriho. Yego wenda izo mfungwa nge nta n'ubwiyo nkuru nyitindaho cyane kuko nanjye nahoze nkeraho amaso ndi kubireba. Yego abo mbitindaho cyane ngewe ndakubwiza ukuri ko kuri operasiyo ziri gutegurwa. Yego yaba ari ku ruhande rw'umutwe w'intare z'Asarambwe ku makuru ndi gukura hagati mu ntare z'Asarambwe. Yego bwana munyamakuru nagiye mumenyeshe yuko intare z'Asarambwe kuganira nabo barakubwira bati twebwe nta gahunda dufite kurekura ibice dufite. Yego barakubwira bati twebwe gahunda tugifite niyo guhatana niyo guhangana. Yego igashingira ku bikorwa bitandukanye nk'ubu imisozi ya Nyangezi. Yego imisozi yari hafi na za Budodo muri za Warungwa hafi ya za Kamisimbi. Yego zirira no mu misozi yegereye hariya za Kabare, Kidumbi, Muhinga, Mure no mu misozi ya za Mitanda. Yego za Matare ndetse n'ahitwa Wangoyi, za Kabugi hariya neza cyane mu byerekezo byegera neza cyane ku bice strategique bibunda babyerekeje mu bice igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo byari Sanje ndetse na Remera. Yego ibi kandi babikoze nyuma y'uko n'ubundi bari kubona igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri mu kibaya hasi. Yego urumva yuko niba umujyi uri mu kibaya hasi kuba bafata ibibunda bakabyerekeza amaso yabyo mu byerekezo bigana hariya za Runingo ndetse na za Kihuti bagiye Sanje Remera no mu bice bya Ruberezi. Yego hafi y'umuhanda wose nationali 5 kugana mu byerekezo bigana hariya neza cyane za Bugarama muri za Kamanyura. Birumvikana yuko bigana mu byerekezo bari mu cyerekezo n'ubundi cyegera hariya muri za Bukavu. Yego ibi rero igisirikare cy'umutwe w'intare z'Asarambwe n'ubwo wenda bagiye guhererekanya izi mfungwa no ku ruhande rwa FARDC. Yego imisozi ya Kiriba, Runingo utibagiwe mu misozi ya za Nyabitanga. Yego ku ruhande ubwo rw'igisirikare cy'u Burundi. Yego imisozi yegereye neza cyane n'imisozi yegereye Sanje, aha hose abasirikare bari kuzamuka imisozi n'imisozi bava Uvira bagana mu byerekezo bigana hafi neza naho igisirikare cy'umutwe w'intare z'Asarambwe kiri. Yego bwana munyamakuru nagira ngo umenyeshe yuko ibintu bikomeye cyane hano muri Uvira kuko imisabe y'abasirikare n'ubu hari amakuru yangeze yuko abasirikare bagira ku 4,350. Yego koherezwa mu misozi ya igisirikare cy'u Burundi b'Abarundi higanjemo n'abasirikare ba FARDC bamaze igihe batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Cibitoke. Yego Mutamuranyemera mbere kuza kutujyana za warikare tugaruke ku makuru akomeye y'umunyapolitike Madame Victoire Ingabire. Makuru akomeje kugarukaho cyane ku binyamakuru mpuzamahanga. Urabizi hano rero dutangaza amakuru abagezweho arebana na politike. Reka nabwo twinjiremo turebe ibiri kuvugwa kuri uyu munyapolitike. Yego N'inteko nshingamategeko y'ubumwe bw'Uburayi yemeje umwanzuro wo kwamagana urubanza rukomeje mu Rwanda rwa Madame Victoire Ingabire, basaba ko arekurwa ako kanya, ivuga ko rurimo amakosa akomeye. Ingabire akuriye ishyaka Darufu Umurinzi ritaremerwa n'amategeko y'u Rwanda, yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka aregwa ibyaha 6 birimo icyo kuba mu mutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi, kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda, ibyaha we ahakana.
urukiko ruherutse kwanga ubujurire bw'uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda wasabaga kuburana adafunze, ubu akaba afungiye muri gereza. Inteko y'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi iravuga ko ibikorwa by'amategeko b'u Rwanda kuri Victoire Ingabire biri mu nkubiri nini yo kuburabuza abantu bo mu ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Kavuga ko kuva muri 2017 abantu 5 bo mu ishyaka FDU inkingi ya Victoire Ingabire yahozemo bapfuye cyangwa baburirwa irengero. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana ibi bikorwa ishinjwa byo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, no ku rubanza rwa Ingabire ikavuga ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga. Mu kiganiro yahaye BBC, Gahuzamiryango yishuye ko iyo ngingo y'itegeko akaba rero ari ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe, aho yavuze ko ibi bidakwiye. Ni mu gihe rero yatangaje byinshi. Ni mu kiganiro yagiranye na BBC, Gahuzamiryango yishuye ko kuri iyi ngingo y'inteko y'ubumwe bw'Uburayi, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavuze ko nk'igihugu cigenga ubutungane bwaco butagendera ku ngingo z'ibihugu by'amahanga. Ikindi kandi ngo si ingingo ya mbere y'ubumwe bw'Uburayi bufashe yerekeye u Rwanda. Yasobanuye ko u Rwanda rudaha agaciro iyo ngingo nk'uko rutayihaye agaciro izindi zitandukanye zagiye zibanza. Ni naho rero biri ibi inteko y'ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi ivuga ko ibikorwa by'amategeko b'u Rwanda kuri Victoire Ingabire biri mu nkubiri nini yo kuburabuza abantu bo mu ruhande utavuga rumwe n'ubutegetsi. Kavuga ko kuva muri 2017 abantu 5 bagiriwe nabi. Leta y'u Rwanda yagiye ihakana ibikorwa ishinjwa byo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, naho urubanza rwa Ingabire kavuga ko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga. Ntacyo kugeza ubu iravuga ku byatangajwe n'inteko y'ubumwe bw'Uburayi. Inteko y'ubumwe bw'Uburayi iravuga ko ihangayikishijwe cyane n'ibikorwa byibasira kandi abanyamakuru, abagize societe civile n'abanenga ubutegetsi binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga yo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu mwanzuro wayo, iyi nteko yasabye ko Ingabire afungurwa we n'abarimo umunyamakuru Theo Nsengimana wafunzwe muri 2021 bakarekurwa, kandi ibirego bibaregwa bigahagarikwa nta yandi mananiza kuko bazira gukoresha uburenganzira bwabo mu mahoro. Mu itangazo, abagize inteko y'ubumwe bw'Uburayi basabye abategetsi b'u Rwanda gufungura ubwisanzure bw'itangazamakuru n'urubuga rwa politike na demokarasi. Basabye komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi gusubiramo inkunga harimo y'amafaranga ahabwa inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda zifite uruhare mu gufunga binyuranyije n'amategeko, iyicarubozo ndetse n'imanza z'akarenganyo. Basabye kandi abahagarariye ibihugu bigize ubumwe bw'Uburayi Kigali kuganira na guverinoma y'u Rwanda kuri ibi bibazo bavuze, no gusura abafunzwe muri buriya buryo bamagana ko bagomba kuba basaba ko bagomba gukurikirana imanza zabo. Abadepite 549 b'iyo nteko batoye abashyigikiye umwanzuro, 2 batoye bawanga, naho 41 bifashe. Nk'uko rero bigaragara, akaba ari amakuru akomeye akomeje kugenda dushyikira agaragaza ibiriko biragenda biba. Mutama, ndagira ngo tujyane no mu bindi bice utubwira ibiriko biragenda vyibonekeza. Nagira ngo ubwize ukuri yuko ibice bitandukanye by'umwihariko imisozi ya Walikale, yego, imisozi ya Walikale byakomeye cyane. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kirashaka kuriya muhanda RT 1150 kuva mu byerekezo bya Inga werekeza mu byerekezo bya Petina kana Karembe, yego. Ibi byose kubikora mu rwego rwo kugira ngo rebe uriya musozi wa Mwezi strategique bashobora guterekamo ibitwaro bakaza ibitero mu bice bitandukanye ngo bawufate. Yego, byatangiye kongerwamo imbaraga kuva ryari? Kuvuga ngo ibi byatangiye guhera ku munsi w'ejo ndetse no mu masaha mu gitondo amakuru akomeje kugenda tugeraho. Yego, kandi bikomeje kugenda bihindura isura uko bose ugenda zitaza. Hari abasirikare aboherejwe muri ibyo bice b'abasoda baturutse mu bihe bice Mutama? Abasirikare rero bazanye muri rambi z'afatana nabo ku Rwanda ndetse abandi bazanwa mu bice by'Igihugu
yegereye hariya neza cyane hafi y'isantire ya Pisa. Yego. Nyuma y'uko guhera ku munsi w'ejo intare zaturangije zamuzikaga izuba uburasirazuba bwa Nyanzira. Yego. No mu yindi misozi itandukanye n'ubundi bari kugerageza gushakisha uburyo ki batangatanga iki gisirikare, ariko by'umwihariko biravuga yuko ibibunda bya Muzinga ari mu bwoko bw'amatirarizi aribyo biri kuzanwa mu bice byinshi bitandukanye mu bijya by'igitero kuri uyu muhanda 2015 ugana mu byerekezo bya Karere. Yego, kuba biri kuzanwa ari cyo wenda biri guhindura ku rugamba habe hagaragara abashobora gusubira inyuma. Hari ababa bari gusubira inyuma wenda kuba ibyo byose bizamaze kuzanwa muri ivyo bice. Biravugwa kandi bivuga yuko intare zaturambwe nazo ziri gukora igishoboka icyo cyose kugira ngo zirinde iriya misozi hariya, ariko bivuga yuko ku ruhande rw'intare zaturambwe nabo bari gukora igishoboka cyose ngo birizemo ibitero, ariko nk'ubu igice cya Peti intare zaturambwe zamaze kugiramo bigiyeho gataraza amaremo. Kwegera inyuma nuko batsinzwe urugamba cyangwa n'amayeri yabo ya gisirikare. Ngenda kumva ndi kukubaza ati muri ibyo bice bavuyemo bigiyeho inyuma, kuba barabivuyemo nuko batsinzwe urugamba cyangwa n'uburyo bwabo. Mutamu uratwumva? Ubu uratwumva? Yego. Ibi kandi ndakubwiza ukuri ko byashyizwemo imbaraga zikomeye cyane, kuko biri kuvuga yuko n'izi ndege z'intambara ziri mu bwoko bwa drone 24. Yego. Zirenga 6 zamaze gutegurwa zigiye kugaba ibitero muri iriya misozi y'iminembwe kugira ngo basenye ibirindiro by'umutwe w'intare zaturambwe biri kugenda bikazwa muri iriya misozi yariya muri Minembwe. Yego. Mutamu nyemerere tujye kuri Joseph Kabila Kabange nawe wamaze kugaragaza icyo agiye gukora. Benshi rero bakaba bari no kubihuza n'aba bakomando kabo barenga 7,000 za Sarambwe zashyize hanze, bakaba bavuga ko habagiye kuba ikintu kidasanzwe. Uranyemerera turabi byatangajwe na Joseph Kabila Kabange, ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku zindi aksi ukomeza ugenda utwereka ibikomeje kugenda vyibonekeza. Ni Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka 18, akaza gusimburwa na Son Excellence Felix Antoine Tshisekedi. Akaba amaze igihe kuri ubu ngubu ari mu bibazo bikomeye cyane, ndetse kuri ubu Tshisekedi nawe akaba ari mu bibazo by'intambara zikomeje gufata indi ntera. Kuri ubu Joseph Kabila yatangajwe umugaragaro ko agiye gusubira ku butegetsi mu rwego rwo kugira ngo arengere abanyekongo ndetse n'igihugu cye. Yabigarutseho mu nyandiko yashyize hanze, aho muri izo nyandiko yavuze ko agiye kwisubiza ubutegetsi. Yagize ati: banyekongo namwe banyekongo kazi, ndagira ngo mbabwire ko ngiye kugaruka ku butegetsi kuko abansimbuye baroshye igihugu mu muriro. Yongero ati: mva ku butegetsi nasize ubutegetsi bwubaha itegeko nshinga kandi nsigara amahoro, ariko byose byahindutse ikibuga cyo kurwaniramo. Kabila yakomeje avuga ko benshi ubwo yagendaga avuga ko ari byoherezo rye ryo kuba muri politiki, atariko uyu munsi ndababwira ko ngarutse ku mpamvu z'imibabaro y'abanyekongo iyo bakomeje gucamo. Asobanura ko byadashobora gukomeza kubyihanganira cyangwa ngo akomeze guceceka mu gihe igihugu cye kiri gukomeza kurohwa mu manga. Yageze naho avuga ko abamusimbuye aho gushakira abanyekongo amahoro n'iterambere basenye ibyari byarubatswe kandi bica n'abanyagihugu. Aha ni naho rero yagize ati: ubundi nditeguye ngiye gusubira ku butegetsi. Asobanura ko ibyo agiye kubikora ku mpamvu z'uko ashaka gushakira abanyekongo amahoro n'umutekano no kubaka igihugu cyamubyaye. Muri izo nyandiko Kabila yavuze ko afite imbaraga n'uburambe mu kubaka igihugu cye. Ati: igihugu cyanjye ni ikiri mu kaga, ariko ndacyafite imbaraga zo kukigobotora muri ako kaga kandi mfite ubunararibonye. Uyu wahoze ari umukuru w'igihugu yanavuze ko adakangishwa n'iterabwoba ashyirwaho na leta ihari, ahubwo ko icyo ashyize imbere ari uko igihugu cye kigira amahoro arambye. Yashimangiye ko icyo ashyize imbere
ari uko igihugu cye cyongera kikagira icyubahiro ku ruhando mpuzamahanga no mu karere giherereyemo. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka nibwo Joseph Kabila yavuye mu buhungiro ubwo yari amaze igihe kingana n'umwaka n'igice nyuma y'aho winze ubutegetsi bwa Son Excellence Tshisekedi Tshilombo wari wamusimbuye. Kuri ubu akaba barizwa mu bice byabohowe na AFC M23 MRDP byo mu buseruko bw'iki gihugu. Kuri ubu rero bikaba biriko biratangazwa ko urugamba rwaba rugiye gutangira, ibiro bigahita bihura neza n'abakomando kabariwe umutwe mu 23 ku munsi w'ejo kuwa mu kwigenekerezo rya 14 ukwezi kw'icyenda wungutse abandi mu mutwe udasanzwe 2737 nyuma yo gusoza imyitozo bari bamaze amezi 6 bahabwa. Ni imyitozo abasirikare biganjemo abahoze mu ngabo za leta ya Kongo bihuje nayo 23 ubwo yafataga igisagara cya Goma na Bukavu mu ntangiriro z'uyu mwaka harebwaga aho bahererwaga amasomo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umugaba mukuru w'ingabo za AFC General Sultan Emmanuel Makenga yashimiye bari abasirikare kubw'umuhate ndetse n'intego bagaragaje, abasaba gukoresha ubumenyi bahawe mu gukorera igihugu ndetse no kukirengera. General Sultan Emmanuel Makenga yavuze ko ibibazo byose biri muri Kongo byazanwe na Tshisekedi wahaye agaciro abari mu mitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Wazalendo n'abacanshuro binjiye mu ngabo z'igihugu. Avuga ko bakwiye kuva ku butegetsi kuko ntacyo bashoboye kandi ko nta bandi bazabikora atari igisirikare cya AFC. Yaboneyeho kandi gusaba bari abakomando kwitegura urwo rugamba. Yagize ati muriteguye ngo tubohore igihugu cyacu turandure akarengane gakorwa n'abagakorerwa abanyekongo. Kugira ngo tubigereho ni ngombwa ko murangwa n'imyitwarire myiza itandukanye n'iy'abariya muduhanganye nabo. Yavuze kandi ko igisirikare cya AFC ari cyo gikwiye igihugu cyabo kuko ari igisirikare kirangwa no gukora kinyamwuga no kudahutaza abaturage, kandi ibyo bikwiye guhora bikiranga mu rwego rwo kurinda ndetse no kurinda amakosa nk'ayo leta ikora. Usibye rero bari abasirikare barenga 7,000, ubuyobozi bwa AFC buvuga ko abandi babarirwa mu 12 kuva mu cyumweru gitaha nabo bazatangira amahugurwa abategurira kuba abasirikare kabo hariwe. Ibiro ni ibimenyetso bikomeye benshi bagaragaza ko bishobora kuba bigiye kuza kuva mu myiteguro ihambaye ya gisirikare, bishobora kuza gutuma igihugu cinjira mu mirwano ikomeye. Mutama rero ndagira ngo ukomeze utujyane no kuzindi axe tubwira ibiriko biraba mbere ko turubuze no kugaruka ku byatangajwe na Yakutumba. Uyu ni umuzarendo ukomeye wo muri Sud Kivu. Bwana munyamakuru, yego imirwano ngiye gukara kandi ngiye guhindura isura mu bice bya Walikare. Yego imirwano ngiye gukara kandi yongeye guhindura isura mu bice bya Walikare. Yego urugamba rusa naho rwongeye gukomera cyane mu buryo bwatunguranye cyane. Yego ni igisirikare cy'intare z'Abaturage gikomeje kugabwaho ibitero n'igisirikare cya FARDC. Yego kandi ibi bakabikora uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego uburyo bwo gushaka guca intege bikomeye cyane uruhande rw'umutwe w'intare z'Abaturage. Nyuma y'uko umutwe w'intare z'Abaturage biriya bice byegeye muri Gorokoma ya Ruberike. Yego hariya nyuma y'imirwano yabereye hariya Soko, ngira ngo nyuma y'iminsi 2 cyangwa umushize. Yego inyeshyamba za Wazalendo ndetse kandi n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego nyuma y'uko bagabye igitero ahitwa Ruberike w'ejo ndetse kandi no mu masaha y'ubungubu mu rukerera, ariko aya makuru nabanje kubanza gukurura kugira ngo umenye uko bihagaze. Yego bongeye kugaba igitero n'ubundi nyuma y'uko bagerageje n'ubundi gusenya ibirindiro by'intare z'Abaturage biri hariya mu bice bya Ruberike. Yego bikabananira. Yego ubu rero ndakubwiza ukuri yuko n'ubundi bongeye kugaba ikindi gitero muri ya bice bya Ruberike kugira ngo barebe yuko bari abakomando bari Ruberike bahakura. Yego Warowa mu gace ka Warowa ahitwa mu murenge w'ahitwa wa Niyanga. Yego ni igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje kugaba ibitero simusiga, ibitero karabutaka, ariko ibi byose nubwo bari kubikora kugira ngo basimbure intare z'Abaturage mu bice bya Walikare byagoranye, kuko abaturage z'aka kanya nuko bivuga yuko intare z'Abaturage nyuma yo kumenya yuko n'ubundi ziri kugabwaho ibitero by'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri ibi bice
yego ubu imisozi ya Walikale, imisozi na Nyenzira, yego imisozi itandukanye y'Iburayi, Marimo ndetse kandi muri bya byerekezo n'ubundi bihana intera yo hasi n'iriya misozi ya Mweso ndetse na Gicanga, yego uyu mutwe wamaze kwakira abasirikare, ariko ngo nubwo wakiriza abasirikare, yego biravugwa kandi biremezwa yuko bitari buze koroha ku ruhande rw'uno mutwe, yego bituruka ku ntwaro ziremereye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego cyamaze gushyitsa muri iriya misozi yariya za Wenga, Mubanda, Mubenda, Mutakato, yego ikavuga yuko n'ariya hafi y'iriya mihanda ya rute nasiyonari 529 mu byerekezo bya Mubanda, yego birumvikana yuko ari hagati neza y'isatire ya Walikale mu byerekezo biri hafi na Nyasi ndetse na Mutisi, yego bamaze kwashyitsa abasirikare nyuma y'uko n'ubundi uno mutwe ukomeza kuzana abasirikare muri iriya misozi ya Kabamba, Musenyi ndetse no mu misozi yegereye Busurungi, mu misozi ya za Kirambo na Busurungi mu byerekezo byegereye biriko hafi neza cyane mu byerekezo bigana hafi na teritwari ya Masisi n'ubundi aho uyu mutwe w'intare za Saramwe uri kuvuga uti mu gihe tutazanye abasirikare muri bino bice, yego ibitero by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gutegura n'aya misozi bari kuzana muri iriya misozi ya za Kigoma na Kenge na Ishunga bishobora kuza kugiraho ingaruka zikomeye cyane. yego reka dukomeze n'ubundi page y'amakuru yacu tujye ku byatangajwe na Yakutumba aho yagize ivyo atangaza, ubwo turagaruka n'ubundi turebera hamwe ibiri kuba. Amakuru atugeraho aravuga ko mu gisagara cya Uvira ibintu bikomeje guhungabana, aho kugeza ubu ngubu General Hamuri Yakutumba atangaza ko nyuma y'igenda rya General Gasito Olivier kuri ubu abagambanyi bashobora kuba biyongereye, ibiro bikaba bigura neza n'ibimaze iminsi bivugwa, aho bitangazwa ndetse bikavuga ko General Chiko Chitambwe yamaze kuba yatangira izindi operation. Komanda w'akarere ka mbere ka gisirikare ka FARDC General Major Chiko Chitambwe ari ahitwa Kikwita mu murwa mukuru w'intara ya Kwiru kuva ku wa Mungu ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icyenda 2025 mu butumwa bwo kugenzura no kuganira n'abasirikare bagira uruhare mu guhiga inyeshyamba za Mabondo, nkuko rero byatangajwe na Captain Anthony Mwaroyishayi umuvugizi w'ibikorwa bya Ngema, ngo uruzinduko rw'uyu musirikare mukuru muri zone ruri mu rwego rwo gukurikirana ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorwa muri aka gace. Captain Anthony Mwaroyishayi akaba yasobanuye ko mu gihe azaba ari muri uyu mujyi uherereye mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu, General Chiko Chitambwe azasuzuma ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro yitwa Mabondo yo muri teritwari ya Kwamamfu mu ntara ya Maindombe. Urubuga seti.cd dukesha amakuru ruravuga ko uruzinduko ruri mwakara gace ruje mu gingabo za leta y'intwaro rusange ya Kongo zihanganye n'umutwe wa Mabondo mu ntara ya Maindombe ku gitigira intangere. Bivuga ko abarwanyi benshi bagize uyu mutwe witwara gisirikare bamaze kwicwa, barimo abakomanda babo bamwe barafashwe, abandi kuri ubu baracyari guhigwa. General Major Chiko Chitambwe Jerome ni umuyobozi mukuru wungirije w'igisirikare cya Kongo, chef d'état major General adjudant charge des opérations, yari yarahawe kuyobora ibikorwa bya gisirikare operation mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu 2023 yigaruriye ibice bitandukanye by'iki gice. Gusa kubera gukekwaho ubugambanyi Chiko Chitambwe yahagaritswe kuri izi nshingano ategeza kuba, bikaba rero bivugwa ko yahawe izindi nshingano. Mutama ndagira ngo turebere hamwe ibijyanye na deployment y'abarundi bihagaze gute kugeza ubu. Mutama uratwumva? Ijyanye na deployment ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi akatamo kiri kuvugana nk'ubu, yego muri ya misozi n'ubundi yo muri Uvira niho hari gukorwa deployment ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, yego ahitwa Kazimvira ho hasa naho haneguriwe rwose igisirikare cy'u Burundi kugira ngo uzahabone umusirikare wo mu Wazalendo, yego yakugora cyane kuko ngo abasirikare b'Abarundi ntabwo bizeye neza abasirikare bandi bari kumwe ku mirongo imbere ku rugamba, yego ndetse kandi n'iyi misozi ya Kibondwe
n'ahantu hasi neza y'aho abasirikare bari kuva hariya za Makamba mu gihugu cy'u Burundi berekeza za Karunge bambuka ikiyaga cya Tanganyika. Yego. N'ahitwa Katongo, Gombe, n'ahitwa Mwange niho hari kuzana abasirikare benshi b'Abarundi cyane ukurikije ibindi bice bitandukanye by'aho mu bwoko. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze ngaha, tubashimire cyane kuri dukurikiye itushyonda sabone, dukomeze kubana no mu yandi makuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.